A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amantum lahu qabla an adzalakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi junu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban bawwabqa qalulan nu'iraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana 'alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqam fil bahri yabasan la takhaf darka wa la takhsha fa'ata'ahum fir'aunu bi junudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum fa'azalla fir'aunu qaumahu wa ma hadha sadaqallahu azim.